Uyazi musu ukuthi ngihambiswe yini? Yini nekambisile Umtavazo wakho. Uhambise umtavazo wakhe. Oh, ake si-elaborate sis umtavazo like kanjani umtavazo? Ite wangilala ngakhona uyazi. Lo muntu lo makabuye emsebenzini ufike nje ngikorobha endlini just ukudunusa nje ufuna phakathi. Just ukuwasha ama plate ufuna phakathi. Nami ngiyadinga ukuthi ngiphumule. Because nami ngiyeza ukuthi noma ngihamba estradini mangisuza umsuzu uphumela phambili. Sengivulekile phela ngeke ngize ngikhona. Eyami ikuku seyivuleke ingakanani. Ngapha mina kumele ngenze njani? Ngeke. Uningithala nawe. Ngeke ngize ngikhona ngitshela ngathi ngifuna ukuphumulisa ikhanda. Nekuku yami izobuyela ibe normal because ayisekho normal. Ausile kae? Ngiyaphila njani? Ke teng ngiyatshepa ga ntse o tsamaya ausi mo tseleng la ba se o joditse gore batho ba Jozi Bioscope. Okay, lo khuluma lana ublue ane. Bengicela nje ukuthi sondeleni ngapha guys ukuthi sokhona. Please. Ke kopa ausi o tle ka mohanyana. Okay. Blue sisa ne? Okay. Okay, ngipresenta kule show ke. So ke my sisi ke ubhuti uyosibhalele ne. Ufuna ukutshela something ithi nje ngimopha ithuba azichaza ukuthi ufuna ukuthini. My brother, over to you. Eish. Since uhambile vele kanti kuvayana like unabo ma 3 months vele uvayile mara ngazi kwenzakalani like since uvayile ne since wathi wena yakini angazi kwambani mara zange usabuya kubini ngiyakufonela bamba makholi phelela ngishaya voicemail angazi kuvayana Uthawazi ukuthi kuvayana like uqinisile manje uyawazi ukuthi kuvayana tshela mina maye okay so masungizela nabantu awufuna ngenzeni ama camera ukuthini ufuna ngenzeni kanti wena ufuna uyazi musu ukuthi ngihambiswe yini yini nekambisile umtavazo wakho uhambise umtavazo wakhe ake si-elaborate sis umtavazo like kanjani umtavazo? Ite wangilala ngakhona uyazi Buthi umlala kanjani usisi azahamba ngakutshela ukuthi uyahamba? Ngeke ngize ngihlalele lokho mina ngikhulume naye lo ngamtshela ngathi sekumele abantu bazindaba zethu ukuthi sitavuzana kanjani manje ulanda ama camera ngisho wena te ulalana ngakhona ucabanga ukuthi kunormal lo muntu lo makabuye emsebenzini ufike nje ngikorobha endlini just ukudunusa nje ufuna phakathi just ukuwasha ama plate ufuna phakathi nami ngiyadinga ukuthi ngiphumule uyenza too much angeke uyenza kakhulu umuntu la ke khona normal lo so ngithi thi nami ngiyophumulisa hayi eyami ikuku yona Buti the way bekayifuna ngakhona mo sister manje ngenze njani if I don't give you enough kumele ngenzeni uqamba mangeke ake ngibuze Buti ke manisuka ni usuku uphuza amapilisi no nami ngisho wokuba hayi nisi kanjani khona nje imbiza ayithatha ngeke ngimtshelile ngathi angisalungi ngicela ibreak nje kancane because nami ngiyenza ukuthi noma ngihamba estradini mangisuza umsuzu uphumela phambili sengivulekile phela ngeke ngize ngikhona awusiwethala yini angeke ngize ngikhone lo muntu lo the way angidavaza ngakhona akukho normal angazo ruphuza ipilisi or uphuza imbiza or uphuzana lo muntu lo makabuye emsebenzini angakabeki ngisho ne bag yakhe isikhaftini ufuna phakathi ngiwasha izitsha ukuya nje ebathroom mele mina ngize nginyonyobe ukuyasuzwa angeke mangihamba estradini mele umsuzo wami sophuma ngaphambili eyami ikuku seyivuleke ingakanani ngapha mina mele ngenze njani angeke uningithala nawe ngeke ngize ngikhona ngitshela ngathi ngifuna ukuphumulisa ikhanda nekuku yami izobuyela ibe normal because ayisekho normal and ayikho indoda engizoyithola ngendaba yakho upepana kakhulu angeke abuthi akumele ngenze njani manje ukuthi inkinga yami leyo ngitshelila ngisho no baby mama wakho bekakhala ngakubuza wena wathi wena siqinisa but naku sibonele wena ngizibonela ngoba mara yiko lento ekhulumayo mo abuthi ngikuposhe bekamo he ngikuposhe kuposhe bekamo lento ekhulumayo ayikho sheni ikhona iqiniso so abuthi haketse so hobani owusikiyo walla okay my brother owusikiyo walla ni owusikiyo walla too much kisa awusisi wena kahle kahle ufuna ukuthi aphunguze angeke makafule nje kancane nathi sifane nabantu abanormal because ngathi asikho normal mina nawe abuthi owuseke le batla nje azenza into owenza ngakhona ngeke abuthi owusubatla le ifokotse because of who too much so I get se king ntshole tlo yetsang hore le hafole mina ngisazi kumele ngenze njani sister nice the way ngakhona ngenze angibuyi ene wa morata ke ene uthe nina 2 years ene kudala ni let's about communicate so kimo he also was just like you being too much kore like you we okay angitshele ke kanti kumele ngenzeni Mele ngenze njani? You know mina anyeke ngize ngukutshele. Mina anyeke ngize ngukutshele ukuthi kuyenzeni because of yini need to liliko kilona lilithi bali ngo relationshiping. But this is communication, remember. However motho wa jwetsa re ke feel so you have to respect that because of yena now u feel ka you being too much and it affect yena kusho ukuthi shuthi ubhlungu buziwa uyasazi. So ke wena mele nje at least u try ho limit. Manje ngilimisa kanjani?
ungayenzi ungathi makayenzi izitsha bese wazi wanganginikeza i-chance mangipheka ke kanti mina sengifela ukuthini ukuthi ngibhekele wona mawubona ibunu ngalezi hayi ngimele zikhale angeke mana ngenze njani kanti mina ngiwasha izitsha ume kancane wena ufuni lokho hayi ngeke ngize ngilunge okay ke ngamanisiyeke ke angibuyi kanjani total finish kanjani ubuyi kanjani hamba uthola umunye uzomvula de wongivule ngakhona ubona ke into ozenzayo Sisi, yes, okay, let me ask. I'm so sorry I need to ask this question because of ngathi personal. Mauthi ayothola omunye alomuvula ngiyovula ngade nkingi abuthi too much. Too much akalimazani kodwa the way afuna umdavazo ngakhona akukho normal. I-sex uyifuna nawe ngisho noma sesihambe estradini ngisho noma ngabe sibuye mall uzokutshela nise taxi nathi phela ngeke ngisalunga sekumele nigijimele maybe wena buti hona le addiction wezahala uhloka thuso addiction sister manginjalo nginjalo maybe the way ngakhona kumele ngenze njani angithi buti uyasho ukuthi sometimes nanoma ngigibela i-taxi unokuthi ukuthi like awusakhona angazakhuluma le ndaba ye-taxi phambi kwabantu kanje unokusho vele uthi endlini asifiki mara nawe usila bakutsheli man awusila bakutsheli angeke vele okay nama inzo angisho leyo manje angisho landa ama camera wena noma ngise-periodini lo noma ngise-periodini uyifuna la lo athi ngamane sisebenzisa ikhondom nginamanga ngiqamba manga angeke vele awusakhona abuthi muhlomungu uyetsa katsila eseng imuhlula maybe wena ungadla when it comes to that and you don't understand mina ngisayihaleli kulobhuda ngisayihaleli ngidliswa yona sekuyidina so yiyo kubalekisile yes sisters mangifuna ngiyayifuna ngithi yena ungena phi yena makayifuna mina mangikhathalele mina ngenze njani angithi uyasho bhuti wami naphela gitlile mohlolukisa watsho like wena you being too much ufuna ukuthi unginciphise like ufokotse unciphisa kanjani sister akangitshela ukuthi yena nginciphise kanjani ngikupa umusho sokubange kahle icabange kahle mangwasha izitsha phuma kimi mangwasha izitsha phuma kimi mangipheka ungangibheki ibungu mangipheka ungangibheki angeke ke nami ngeke akushuthi ke mawupheka mela hlale ekamerini oredana ngamane hlale ekamereni sokhona ukuthi silunge mina naye soyithu ngoba silungi angikho right ene ngisho ukuthi le anevisa buyele simeni the way reka ngakhona manje angeke isaba right ngendaba yakho right angithi mina ngiyinika ngakhona izoba sharp angeke ize ibe right ene lokuthi ngithi mina hamba ufuna umunye umuntu angeke izisebenze because wena vele kumele ungihlalele kodwa kumele ulimit because ngeke phela jwale abuti ke nana lona bothatha mo molunane lerato le teng but then ho hlokeha hore le understandane wa understand le nto ayiqala manje wazoqala ukuyikhuluma manje nabo ma almost years and years sihlombana lalo muntu manje le nto azoyikhuluma manje uthi mina ngimunika kabuhlungu or mina ngifuna the way engayifuni ngakhona kumele ngenze njani sisi ukunika kabuhlungu or kaningi ukunika kaningi akunakuthi unginika kabuhlungu unginika yazi why ngicomplaina manje awazi angikutshelanga yes mamela mina mamela uzobaleka manje ngishuze nama camera mamela mina after ngithi mamela mina isikhathi sakhala ngathi beku right shit beku right bekumnanda ngisho bengisitshela ukuthi umuntu wami ngizomjwayela ukuthi okay vele uyenza kanje but nami ngithi ngiyapha noma ngihambe estradini lokuthi ngizosuza ngomphambili ngitshela ukuthi ngi too much wena ngikutshelile sisi wena manje mawuhamba nje usuza ngiliphambili ngiyeza ukuthi ngeke ngize ngibe right mangimele ngiyochama ngeke ngize ngikhona ukuthi mina ngimele ngigijime mara lento enza ayikho right angeke i right ayikho right lento ngicabangela mina ngisho uzicabangela wena uyani siyathandana phela la sirepani so wena wayenza ngazi ukuthi vele angeke akunanciphisa nix la manganginciphisa zoba right manganginciphisa zoba right okay ke angibuyi ke okay angibuyi ke okay no asenze kanje sisi no uyakuthanda ngibonile ukuthi uyakuthanda anyeke nizohlukaniswa i-sex i-sex ngiyazi into ehlanganisa abantu abalingi two okay that's fine so nteki ekikupang no solution iki ing abutiska awusi awena umudla you know too much ayi ukuthi aka umudli kamnandi umudla kakhulu yena ngangitshela ukuthi kumele wenze awusubatla awusheshwanga shine kuye phela kanti ngizolimitha kuphi mina sister ufuna ngichaze kanjani ekitchen asayitholi yes no maybe ngelanga ke ungazama ukuthi ngelanga usidistance kimi anginankinga nalokho ngelanga ke sengicela lokuthi ngelanga ngizobuya but mawuzoyifuna every day like ngelanga uzoyifuna ngayi 5 6 I never okay wena mayifuna wena kumele uyithola mina ngifuna normal wena uyifuna normal wena vela ukho normal angeke mara into enza ayikho right angeke i right wena lo yenzayo i right wena right ukuthi abantu abazi indaba zethu manje nabo uyabatshela ukuthi wena phela umuntu wami mina ngelanga ngimudla kayi 6 7
bekumele ubaqoqele bazoku-advise kumele ubaqoqele bazoku-advise private dayide ngamelanga siringe into ezikanjalo phakathi kwabantu i-private so ungiphathela abantu i-private Awuna ukuthi abuti ni ringa lilithu. Angithi you called us and you want us to help you. So it doesn't matter no ukuthi abobani bafila ini abazwi. Ubalekelene na wayahamba uhambelana kakhulu nawe. sengikutshelile ngisho ukuthi ungidla kakhulu Umudla kakhulu. Ngicela sini obatla autioning lining mujwethu a week hayikaye a month. Re khona ngoba le solution ka this thing. lokho ngengikwazi ukukusho ngengikwazi ukucount ukuthi ngithi mina i-week guy one or ufuna ukuthi nje i-section uhambe kanjani. mayibe normally ngikhaliswa ile ukuthi mina kanjani wena okay wena hayi sisi ngine question le for wena njengoba uthi ukudla kakhulu wena awukhona ukuthi sometimes mawupheka njengoba uthi ukubheka ibunu umtshela ukuthi ha baby man no ha kuyapheka awukhona uku like khona ukumtshela yena so ufuna ungentariswa ngidecide ukuthini ngcono ngihambe ngiyekithi because akafuni ukungizwa le ukuthi mangimopa okay ngicela ukuthi ke mangikoropa ke ungangeni ume kancane izinqedwe maybe nawe sisi yazi sometimes kingawu tempted the way phela wabona awusilwana kimapakisho mina ayisene maybe what tempted that's the thing maybe what tempted ngathemtheki mara isegazini dayide sister nama ngiziyenza ngicela sisi ke mawucleaner ke phuthi uyohlala ekamuri ngoba uyathemba phum hambe unabangani wena hambe majitheni hambe majitheni why futhi ubiza ama camera because ngiyakutshela ukuthi ulimite kanjani awufuni ukuzwa maye wayengibizela ama camera abuti awusintho simple nantsho kuhlolizwetha ngiyona fela ke angibuyi angisho sisi ebuya ngiyakuthanda lo muntu angibuyi uzoyimela angisho ngithi limit awufuni ukulimita ngithi limita phela limita nix kukhona ukulimita ukuthi uyazi ukuthi okay umuntu wami uyapheka ithi ngiphumele ngaphandle ngiyoshaya ibhiya nabangani bami hayi endlini nawo ngizophuma kanjani yile nto engibalekisile ke ohlala egate nobukela TV something like keep yourself busy how ngiskipha busy ngawe angeke phela nami umuntu uskipha busy ngaye bhuti uyakhathala ngithi uyabona ukuthi wena abusive wona ku sex noma uyenza kamnandi okusalayo uyenza kamnandi yes noma uyenza kamnandi yes kamnandi kodwa ngeke uyenza kamnandi maka kakhulu kodwa angiphumuli hayi abuthi uyenza hamnati maka ngifuna ukuphumula how hayi abuthi wasibake ngikopa uyisanyani kopa otlele side nganyani please abuthi waka wasibake ngani wabona wa morata girlfriend awulena wa rata mara ne ke kopa gore at least o leke ho adjust remember gore e seng gore le ha le sa heavy matsatsi a mang ha ona gore le rato ha leo le tlwale le teng ngafula kanjani zafula adjust a ke motho wa o jwetsa go montsha haholo ke ka tsile o a feelang ka yona like relationship e hloka communication mang le mang o na le tukelo ya o voice out gore yena o feela jwang so lena o na le right ya o jwetsa gore this is how ke batlang dintho di etsagale ka teng wang understand so ke kopa le wena o hafole o moje ka tsela e normal ha aso ra o sa moja Monday Tuesday Wednesday ha o morata ntse o morata mo etso re lena a o lakatse ke motho wa mme uzomela ngilimite big ngilimite Monday Tuesday Wednesday la iso sa limitane mara mo face ba ka o galle a ke tse bong understand azangifuni I don't know like I need to go the way yena kushuta ka enjoy ukudliwa everyday uthi uyasuza nanoma hambe estrade ngizotry shem ngizobona utsho so utlotsho komuntu wawo utloyileka ntwe never sabatlo mojawa kaningi ngazama kuze ngakwazi ukuhamba futhi sikwazi ukuba kubela sibe right akusukumela nguzame emela utry so that uzokhona ukuthi yayibona ayikhenza kanjani phela wena mawusuku umudla kakhulu so usuku enjoy kakhulu ngiyangibhora ngisafuni nami phela yabona uenjoy kakhulu wena mawuhlezi mara injalo phela wahlala kanjani ungaenjoy wena obvious zo enjoy phela mara uyayistopha ngithi uyahafula no ngizowahafula manje ngicela umtshele ngoba uzoluza umuntu because angina chance anye ngibhizi kuzomela ngafula akwazi ukubuya ekhaya yabona because i chance ayibe khona mara ichazululo kuzoba yileso phela okay ke ake lobuwela umuntu wawo okay my sis ke nana abuti wa itse keng o hlaphollotse moya wa hae o re ke reng a bula kelello ya hae a nahanisisa ga ntlantle ha ba tlulusa because of wa o rata haolo ne ke kopa o mo jwetse gore no o tloetsang kopa o mo jwetse angizonciphisa wona bafuna nginciphise nini nanini ngathi uyisho ngepride nje ke kopa o ska itsho ka pride please uzunqenge bele mphele ngimele ke kopa umncenge ke le mama la haolo yani please sorry ke bafuna ngenze kanjani nginciphise nini maybe kayithunyana ngeviki yeah ko 7 days kayi2 5 days Monday to Sunday hayi angazi kuphuma ku work mara kayi2 ngithe kayi2 kayi2 yes
Be uzokhona ngithi namanje uye kubo sokuyi2 months ukhonile or angithi awudli ngaphandle sokuyi2 months so ngiyacabanga so ngiyacabanga ukuthi uzokhona uzenza njani ngiyacabanga ukuthi mara ngizongizama ukunciphisa ne sorry ke ngizonixolela hayi ngazi ngizobona if uyavuma ukuthi kayi2 wenze zakho ngiyahamba futhi and wenza nabantu bakhupha amakhamera ngiphuma ayidala ngokufuna uhabdala uvayile ngizobuya kodwa uma nginqenga kahle futhi nakhona mncenge handle haka mama hawo mobonzo awusamudli kakhulu azonginqengela la namanje nasemall namanje ngithembisa ngithembise ke ukuthi anginqenge kahle bayazonginqenga la kupha umncenge sorry handle thanda samne hayi thoma ngizo ngamani uguqa phela vele sikhulu kanje ngoba ngizongiguqa ngamatolo uzobe kwasha bani endlini kuzobe kwasha bani okay sorry ke hayi papa awusoleni sami ka dihempe lwena so I OC ke tshepa gore se le sharp o tla nciphisa ne 2 times a week bevele ngingakuyekanga 2 times a week nalapho ke na lapho one day 2 times a week ne and kule 2 times ke ungathatha advantage ke inkinga uzobungeko sister masikhala ba lo usila bamtsheli usile abamtshelani ya ulimule akankafela ngambelani uqaleni ahle kahle ngizonginciphisa ngcono sivale kanjalo ngazakhuluma into eziningi ya 2 days leyo mfana thatha chance lo ngabuyile ekhaya mara ngemall masuka la angisho ngikhiphe endlini futhi nelanga lashisa so ibona next week ngithi emall kanti ilendlela oncenga ngayo ilendlela oncenga ngayo hayi okay ke awunamali siniphi treat for today hayi ngasinike treat yabona yabona ngithi vote hey mina ngithi fe ukuthi mama lakho treat ngayamukela kakhulu ngisasiyani gayi treat ke for fandi yani ukuthi nje ufuna uke mola ngithi sabona ukuthi thina ne Josie Bicycle kanjani navasi sabona ukuthi senza kanjani ke awungabambi mama lakho mina ngifuna ukuvala ishow kanjani hake sana aningasuka nenza umntana nina ngiyanisaba ngiyadlala so wayisiking elibone abuti he usiya hayi wayisiking dinchotsa hayi ditsa mashapo I am so glad that wayisiking namsebetsi wa ka ko yense le iponetse fela o subitse abuti too much but no we send 2 times nje wayisiking a week asebuthathu abona le haka nka chance ya fela lwena hayibo situationing ejwalo mo hayi wa feel ngasaking motho hao akise wikibe o shapa too much tshwetsa fela blue email le ko josebicycle.co.za ke tla le bona in the next episode ke le rata ka ofela ne le ska le bala go follower le subscribing le share di video tsaka I love all of you yes baby